Kani gadiga Pati CTV. Kakasi Jantia Presbyterian Assembly haka pratrek mentau nai wing kalaple perda yo modder pan pensak kan mau yo Thomas Jones yo balapan yang haplau jong yang mani English service kabaran hajan kandailan. Kajing penyang yo new mod hakani kajaka kalong si benta na kajing rakhe ya kajing dap cispa new sansnam kajing wan ka gospel badu Jesus Christ harilom kasi bad Jantia. Ba kajing wan poy Thomas John na Wales hasora hausnam kat praspa Southway. Kani kajing playo moddor kalong ru hasua bakirunget jong kabalang Presbyterian hakari India hi borak kawai kinaj banjrak hilang hakabalang Presbyterian nong saulia kabahap hakpo kasora Presbytery kaban sepenkut no yakani kajing rakhe haka arpau terek mentau nai weng mentau usnam arajar khanreu hakani kasing lapnya yakani kajelang the moderator jong KGP Assembly Reverend S Thaumot balayo jingkran lengkot no administrative secretary jong KGP Assembly Reverend NS Power. Hakani ke jelang moderator jong Council for World Mission Reverend DC Haya beralong kongsan marulah playo new moddor jong Thomas Jones. Kesni kadlong kesni kebasak jin kenmau haga history jong kabalang kamtam kabalang Presbyterian bat amtang kabalang hi ngrei haga ribat kejat penriu baro kawai da kabangi dan hande ban kum ga assembly ban penyang ya kene ke durmot dan ustasu jong Reverend Thomas Jones ubala wanra ya kejing syai jong gospel nadu sispak menyuhusan senam mensua menbangi lalong tangkum kibriu kedan padang kejingdum ha ke negeri kejongi di aigo yu blai na kebenta ude riu krau ubau blai ulesai ban pelong briu yangi kumni kumbangilong ikan mau ya ke his bagi page ya ke history ni yo i ya kijing perkat ki bakrau ki badan ha ka balang kmi hari Wales ban pa yo nu missionary bula mi no na ka snong ka jogu bula mi no na Liverpool haga arpu santarik bana November jog snam khat praspa South Hall but ubala one point hanni haga digari ki jogi bada yo kjat hasora haga arpu artarik bana June jong snam khat praspa South Way kat no kalong ka jingkmen yagi but naga benta ka ni jingjia but ni aigo yoblay nagabenta kini ki baro. He came to bring the gospel and witness to the Lord Jesus Christ in the midst of political and governmental corruption, economic exploitation by the colonizers. He was a champion of justice. We have experienced, we have seen, and we have heard through the history the exploitation by the colonizer. But in the midst of all that, he posed challenge to the corrupt, evil and powerful. Kani gadiga Pati CTV.